jedno brzo pitanje. Kaži mi koji je najveći bakšiš koji si dobila ikad ovdje u restoranu? Bakšiš? Da. Najveći bakšiš koji sam dobila bilo je baš juče, onako nešto uskoro. Jedna žena koja je došla iz Njemačkoj da me vidi, da proba naš specijalitet, ona mi je se grlila. I kad mi se grlila, mogla sam da osjetim svoju energiju. Ona meni gledala sa pun ljubav, imala je u očima. Ja se grlim njuj i mogu da osjetim svoju energiju i to je po meni najbitniji i najveći bakšiš. Jer iskreno od juče i prespavanje i to ja samo kad mislim na joj, na ova žena, mi se bilo je jedan trenutak mnogo lijepo. I po meni to je najvažnije. Ljudi, svoje emocije koje uglavnom je, hvala Bogu, su lijepi, od zahvalnost, od divni rečima prema nama. To je po meni najveći bakšiš. Ovo ide sve za naša ekipica, da znate, ke ni Andrija ni ja uzimamo pare bakšiš. Svaki dinar koji vi ostavite ide na našu ekipu.